ngasi di mioi punna humpu weli ko mem giveaway toramise hoje khoi gi maleba manipur sida irang asin maram morega mipum gudu wana ringa marak sida mi manga tara to sarawan mangam na bahidana kane umba store gi market gi leka leka da chalaga giveaway to bai project ma pakha jabani harba project asi part 11 ojuni ko mem ngasi go nakhoni jaga punna ahum chatle ahum ase kada kada dona ha matamda mayang imphal bazar wangoi bazar amasung samurau bazar aduna dom dom gi leka singa su comment option biramo mathang da khona karamba leka da laaga giveaway to gane ha ba zakhan mada line bidamakta ngasi chalu be maram da suri ha bedini jara kya do ngasi je kware gi nungai ba numit am ko hi ko me kai gi no ha matamda mafam mafam gi chinglaw singsna khoi bu ngai ga leibiramba khoi bu khangbi ramba khoi bu welcome to biba amasung mayam gi love and support se ubada documentic thamoi pen gi ko me ngasi gi giveaway to no be damakta khona kane umba store da gi neck band kuntra ama earpiece kuntra ama punna item humpu mu purga chatle adu bu si bu ko na ki de ko me kai gi no ha matamda ngasi giveaway to no be damakta jaga jaga gi chinglaw sing punjalak ko matamda miyo chama mu hen ki adu ba khona giveaway gi winning prize fix purga lak pani ne mayang fal bazar samurau bazar amasung wangoi bazar gi chinglaw sing da gi ahan ahamba lak pa miyo kun sing asida kane umba store gi market gi neck band amasung earpiece kay am gi giveaway to jarame aduna dom gi leka